12-ден 18 жылға қадar апыс мұддетлері Русияның Женеве Арби Махкемесі Алуштада тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні көчінен запт етмейін тұлыбында қабатланған 4 қырым татарына бойлы үкімлер шығарды. Эльдар Кантемиров 12 жылға, Руслан Нагаев 13 жылға, Ленур Халилов и Руслан Мисутовны 18 жылға махкем еттілер. Мабуслер үкімні Муғай Майып тебесімілі қаршылады. Имайжилер қайдеткенне көре Рус махкемесі оларынан мабуслер қабатсыз олған аққанда делелеріні көз оғыны біле алмаған. К сожалению, большому суд не услышал наши доводы, не принял во внимание доказательства наши, не принял за основу те факты, которые подтверждают невиновность наших подзащитных. К большому сожалению, все это прошло мимо ушей судей. Однако наши подзащитные не сдаются, они готовы дальше бороться. 4 қырым татары 2019 сенесі июннің 10-ында Алуштада полис тарамалары кечірілген сон тұтылған еді. Біраздан оларны Ростов вилайеті СИЗОларына алып кеттілер. Русияның Женеве Арби махкемесінде отырушылар 14 ай девам етті. Бір топлашуға мабуслерінен сой соплары келіп кетті. Олар қайдеткенне көре мабуслерінен қабатларына тазықлаған бір делил тақдим етілмеді. Қабатлав тек таққатшының хаяллары, ялан айтқан гызлы шаатларының танықлары ве yanlış экспертиза хулясалары эсасында құрылған. Не было никаких фактов применения насилия, либо призыва к применению насилия. Были исключительно чтение книг, разговоры об исламе, разговоры о текущем положении дел в нашем народе, о политической ситуации. То есть мы считаем, что вот данное дело, как и остальные другие подобные дела, исключительно преследование по религиозному и национальному признаку. Мабуслерге қол тұтмақ үшін Қырымдан Ростов-Надан шеріне 150-ге яқын инсан келді. Олар арасында мабуслерінің ақырабасы, яқынлары ве ләқайт олмаған инсанлар. Репрессияларыны тоқтатыңыз. Қырым татарлар террорист дегел. Ислам дini терроризмге қаршы языларынен ортулерді инсанлар махкеме огынде тізілді. Наш народ угнетается и истребляется путем репрессий с удилищами, которые происходят на нашем народе. В нашем народе никогда не было терроризма, его и никогда не будет. Все эти обвинения ложные. И мы никогда не поверим в то, что наши дети являются террористами. И мы будем защищать их и проявлять с ними солидарность и показывать всему миру, что наш народ, крымские татары, это мирный народ. Он никогда такими вещами не занимался, как терроризм и тому подобное. Сажают людей несправедливо за их мнение, что они говорят, что ислам спасет мир. Теперь задается вопрос, кто является террористом. Если дети остаются без отцов, если жены их не остаются сами смотреть семью, постоянно плакать, ждать десятилетиями своих мужей. Я очень горжусь своим народом, что он не бросает в трудную минуту свой джимат, да, своих, как говорится, крымских татар. Укум сеслендірілгені вақыт салонға, ақыраба азалары арасындан тек 4 деңлейджі ве 2 корреспондент кечірілген. Махкеме салонына кіріп оламаған мабуслерінің баллары ве ақырабасы, оларны тек полис арабалары мабуслерінің махкеме азбарына алып кіргені вақыт селямлап болды. Çok insan toplashqani uchun mahkeme o'g'ini birden Rosgvardiya xadimlari keltirildi. Mahkemaga kelganlar qayd etganine ko'ra, mabuslarning ekseriyati Alushta shehri va yanında olgan ko'ylarda yerli din jamiyat a'zolari va yo'lboshchilari olib, bir cho'q diniy tadbirlar va bayramlar kechiradi. Именно проведение праздников, проведение обрядов поклонения стало именно причиной возбуждения против этих людей уголовного производства. Что очередной раз подтверждает то, что сегодня борются не с терроризмом, что борются не с преступлениями фактическими, которых нету в Крыму, а именно с исламом, с ценностями, с историей, с культурой нашего народа. И это было сказано сотрудниками Федеральной службы безопасности. Это то, о чем мы говорим уже давно, что борьба идет против нашего народа и его ценностей.
Mahkum etilgen Eldar Kantemirov 41 yaşında, diğer mabuslar ise endi 50-60 yaş arasında. Hukum seslendirilgen son mahkeme ogunda toplaşkan mabuslarının akrabası din için mahkum etmek repressiya yazısının ve mabuslarının resimlerinin plakatlarını açtı. 4 mabustan 3'üne işgalciler mahkemesi sonki sözünü aytmaga izin vermedi, çünkü ular Kırım Tatar tilinde çıkış yapmaga istedi. Tek Ruslan Nagayev Qabatlov boyunca öz pozitsiyasını aytıp oldu. Çünkü mahkeme başlagandan beri Rus tilinde konuşmaktan vazgeçmedi. Toplaşkanlar mabuslar yakın zamanda azat etilmesi için Allah'a dualar ettiler. Tez vakt içinde o zulümden kurtulup, sağlık, selametlikten, bala çakasından, ana babasından, cemaatinden görüşmeye sen nasip eyle, yardımcı ol ya Rabbi. Amin. Advokatlar 10 kun içinde kararını şikayet edecek. Rusiyanın yukarı mahkemesi kararını kesin-kes değiştireceğine inanmaylar, ama bu basamakны halkara mahkemelerge şikayet yollamak için geçmek gerek deyler. Şevket Matulayev, Zaman, ATR. Sokakны o'zenden ayırmaga zordur. Bir kaç kun içinde ikinci kuchli yağmur yağgan son Kerichni suv bastı. Kerich merkezinin sokakları İtaliyadaki Venetsiyani hatırlata. Bazı insanlar arabalardan tushib başka nakliyatga meni. Bu erkek alış-verish yapmak için galiba merkezi bazarga, Kozlov sokağı boyunca keti. Doğrusunu aytganda anda her şey kapalıdır. Melek Çeşme o'zenine yaqin olgan bazar yazda 3. sefer zarar ko'rdi. Dükanlar kapalı, ularning sahipleri umutsiz aldı. Воды выше колена. Везде причем. Kotere bazar, Samolenko sokağı, Kirov sokağının parçası ve ATS rayonuna suv bastı. Suv Samolenko ve Karl Marx sokakları çatışmasında koterili. Muhim nakliyat yolları bulungan şehir rayonları da suvga daldı. Yol kenarında işgal politsiyası karavullay nakliyat beklegen insanlarına Sankeruz gvardiyasının yük maşinaları kıba alıp keti, ama herkes oğurlu değil. Birinci xastahane ve 4. mektep yanında şahsi evlerine kenede suv baskan. Yol kenarında kaldırılgan bir kaç araba pencerege kadar suvga daldı. Вот Женя Дудник, улица, только очухались, вторая. Вот все залито наглухо. Вот это Чернышевского вся. Частные дома подтоплены. Çok katlı binalar sakinleri de fena aldı. Birçok evlerinin kirişleri uçan suvlarga çevirildi. Yerli sakinler işgalci hakimiyetten yardım görmegeni için açıklana. Дышать в подъезде невозможно, в квартире дышать невозможно. Комары, мухи, вонь стоит несусветная. Более того, на поверхности у нас плавают трупы мертвых животных, кошки, крысы. Никого это не интересует. Вся эта зараза, всем этим дышим. Мы оплачиваем услуги. С услуг этих мы практически ничего не получаем. Зачем? Нам бесполезна администрация. Сидит на наших шеях. 2000'den ziyade insan elektrikasız kaldı. Transformator станцияларына suv basqını sebebinden ticaret limanı, merkezi bazar ve konserva zavodunda elektrika kesilgen. Hastahaneler generator vasıtasымен çalışa. Ekayevil bu sokak boyunca Sergey Aksyonov qayıqnen yaldap keçken edi. Bu sefer işgal etilgen Kırımның başı Kerich meri Svetoslav Brusakovның maruzasını dinlemek için qayıqsız, ama rizna çizmalarda suv maniyalarını keçip keli. Ular tabiat afetinin akıbetlerini tez yengmege söz beriler. Aksyonov Kerich sakinlerine yardım etmek için ekskavator, birkaç samasval ve başka texnikanı yollamaga havale etti. Afganistan prezidenti Ashraf Ghani telekeslik kuchlarının temsilcilerine sez yang'ıratqıchisi vasıtasымен so'nggi nasihatlar berib memleketni terk etdi. O O'zbekistonga ketgani taxmin etili. Bazar kuni bir sıra devletlarda terroristik olarak tanılgan Taliban teşkilatı Afganistan poytaxti Kabul şehrini de o'z nazoratine alganini bildirdi. Taliban harbiylari prezident sarayında yerleşib, memleketda jang yakunlanganini bildirib, g'alabalarini bolluqda qayd etdilar.
Талиплер айтқанына көре кечуф үкіметі құрылмай жақ чүнки Талибан Афганистан акимиетіні бұтынлей өз еліне ала бе Афганистанны ислам емірлігі оларақ илан етмеге планлаштыра. Базар күні Кабул соқақларында ұрышлар yok еді. Екі күн деваманда шер соқақлары тықанықларда бір чоқ инсанлар арабаларнен мемлекетіні терк ете. Бірчоқ түкенлар қапалы. Ерлі телеканалының малыматына көре базар күні ақшам Авалиман янында бірчоқ патлав ве атышлар іштілді. Анда Афганистандан қачмаға умут еткен жүзлерже инсан топланды. Олар Америка арби учағына етіші, базылары учаққа япшы. Бірқач инсан абаға көтерілген учақтан түшкені белі олды. Ең аз 5 инсан Кабул авалиманында вефат еткені беллідір. Шатлардан бірі 5 инсанның жесеті алып кетілгенні көрген. Башқа шатын айтқанына көре бұл инсанлар силянен атып өлдірілген яда қалабалық нәтижесінде елак олғаны аңлайшылы дегел. Базылары қача білді. Бұл Индистан пайтақты олған Дели шері. Мында афганлар группасы келді. Не можу повірити, що світова спільнота кинула Афганістан. Наших друзів уб'ють. Талібан нас уб'є. У наших жінок більше не буде прав. От і все. Талибан Афганистанда 1996 сенеден 2001 сенесіне қадар үкімдарлық етті. Талибан аскерлері апрель айында Америка Бірлескен Девлетлері веоларының итсифақдашлары өз ордуларының Афганистандан шығарылмаса қандайлан еткен сон фааллешті. Августның 15-інде олар Кенеде үкімдарлықны қайтарып алды. Канада баш назирі Афганистанда зорбалықны тағбих еткенні білдірді. Канада августның 4-інде Канада арби миссиясына ярдым еткен афганларны тахлиеті башлады. Уммен алғанда Канадаға 20 бинге яқын афганлар. Олар арасында қадын қызлар тешкілатларының лидерлері, аққорчылайжылар ве репортерлар тахлие етілежек. Америка Бірлескен Девлетлері, Алмания ве Бүйік Британия елчіліклері де афганларны тахлие еті башлады. Ми робимо все можливе, щоб наші громадяни і колишні місцеві співробітники змогли в найближчі дні покинути Афганістан. Однак обставини, за яких це може статися, зараз важко передбачити. 80 инсан Кабулдан Украин учағынен тахлие етілген. Бұл инсанлар арасында 8 Украин ве башқа девлетлерінің гражданлары деп хабар етті Украина президенті Володимир Зеленский. Айны вақытта Британия назирі Борис Джонсон ичкімсе Талибанны Афганистан үкіметі оларақ танымаға мечбур олмағанны білдіріп, ең яқын заманда Афганистанда яңы мемориет пейда олажағыны тахмин ете.